volunteer po na po dan kiti so baik bagi kinong ya person kinya isay-isay kampar start kandiat namar samira sakudon volunteer niya po dan kiti point so bahan punya start yaki nong ya procession pendrong no Igaro community volunteer pendrong no Igaro community
kibiyay prosesyon sa mga pandap yang surok. Another request to all these groups here, don't walk only 4-5. Fill up the road, fill up the road.
Sakramen Sobha Bania Chikmat Kekali Bakit Sakramen James Pak James W. Aso Sobha Bania Kekali Chikmat Pape ye monstran mat sakramen Sobha long gibala kre Kekali kelasta Kelade ban mi no nang tu
Pada kali sakramen sama senang ya ino. Di volunteer mentah akan guna beliau sama baik bagi namdan mana basyong hang ne pok roto ki mau jingking baru arti lai tali kumju te phalau yang meneru ngim de bansha ki bre ban syong nombro magi dangbun ki bre ban wan ki basim mentah hakam procession tikini ki bayang ne kuman hi mane tiki reling sama bane wan jaka soi namar gina baila ki bre bukan procession bikin yo ban yai sekji bre jaka tiki volunteer sama pelai lu kita membiayai procession kini ya kita miyang itu reling lu pelai kita cakap berapa nak mentah ki ribuan procession itulah ya.
Tigbaya iba ke sakramen soba kam pestet kendiat. Kibaya iba ke sakramen soba wan kam kloy. Pen kloy kendiat mapin yo peteng suara lekor. Kibaya iba ke sakramen ke sestar bapaniak soba ya kam kloy kendiat. Tadong po'y parisa. Ki volunteer kepada napa dan keti hakmat yang bishop soba pelaj ya kali bukan rung man peteng berkak prosesyon. Ki volunteer kepada dan keti pelaj jaka baka kali ke bakit ya ka Eucharis kan yo ban rung sa prosesyon. Tak. Ki volunteer kepada napa dan keti soba bahang ki para bangkai jungi banya kamstet dan ga gap angte sedements hai ki banya kamstet kendiat kepada dan keti soba hang ki parishes ki para bangkai jungi banya kamstet banya madam dan kono ga gap prosesyon. She's by like the following evening. I like the economy. Oh, great Jesus, oh,
volunteer apa dan keti akman yang bishop soba pelaj bagakali paket sakramen kania simbentana bania jaina kada kalai dan keti pelaj naga lenti dari bishop Mari. Volunteer beranda dan keti sengaplam alat naga kali bakandrung
Ki volunteer apodan keti sobha aila jaga kali bagan rom. Ki volunteer apodan keti sobha aila jaga kali bagan rom. Dan ya sana dan Kajubab jong hi kalong. Kajong mi long ke hima kabor bat kaburam. Kajong mi long ke hima kabor kaburam. dan ya sana dan Melong usim habneng bat kakendau. Kajong mi long ke hima kabor kaburam. punya simen se Messenger halor dijeng kha. wara ki bas sendiri aja seskom wali bapak pertama likely
할게.
ini.
Kerpat lagi volunteer ICYM Sobha Banihar Kerki jenis dan keti agit kerpat yang bishop ki ICYM volunteer Sobha Hiar jenis room agit yang bishop pelai kan ga procession lah sakut ki volunteer bedo nani ajan berakat Sobha Hiar stay pelai banam syai ki beri benuan sini pesagya iswa ki beri bakiu jenis surat ki volunteer dan sini sejan Sobha Hiar lang ki volunteer dan sejan Sobha Banihar memperlai gani bahkan kedik persen kandang yai Sobha ki volunteer ng padan keti ban piyarap le bangne ban kloy ban penyak jenis procession la sakot sini watsa ki paiba bagi dungan tor sini sebuah kalbari dan kiu ki sesa jerong ki volunteer ICYM Sobha Yarap Kloy ban pelai kan ga procession hangte po gate yang bishop ki volunteer Sobha ki volunteer Sobha Hiar sipun gon ban pelai kan ga procession hangte gate yang bishop Setelah itu kembali ke tinggi Setelah ini lapan kau bomba Kedokong bersibun Bomba medang don Maka bersih Tak ada si besar Ini bomba bersih Jombi Yang bapang bersibun Baginda berbajikan Setelah itu kembali ke tinggi Setelah Tuk nilang Nilang Ini kibongsun Jombi Banduai yang besar itu Malaysia Nabi Setelah itu kembali yang tinggi Bomba Jombi Allah Al-Mahdi Manzili Hati Kembali 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 Ceritakan di sini Kembali Hati Kembali
Ira ini berjisi, Isna ini berjisi, Lainam ini berjisi, Kebanduran ini berjisi, Tublesi berjisi. Dan share your number jiwa kepada Arspa, Laifun Rio Nakat Nanti Benar, Arspa, Laifun Rio Nakat Nanti Benar, dan Hinyal tu Hinyal Nakat Nanti Benar, Hinyal tu Hinyal Nakat Nanti Benar. Tradisi Islam dalam kebudayaan, tradisi dalam kebinekaan, tradisi dalam kejujuran zaman, tradisi dalam kejujuran zaman, tradisi budaya budaya masyarakat kita, melihat sehelai dengan ide-ide tradisi yang asalnya akademik ada bentuk akademik itu, ada bentuk matematik astronomi, ada matematik mesin juga, ada komputer, ada mesin juga, ada download, dan juga ada satu bentuk mungkin research. Ada macam-macam sih, ada semua kemudian tambah juga tradisi, kesisian, ada bentuk, ada mesin juga, yang ada. This is not the reality. It's about the community. It's just a kind of lifestyle. Lifestyle that we do, that's what is very important.
Şimdi yang boleh meluai ke Ar. Buat nanti tinggi yang boleh meluai ke Ar Spa Andrew. Shashiya
Yero yemegu Jesu, Yero yemegu Jesu, Yero yemegu Jesu, Hublay sibun go Jesu, Hublay sibun go Jesu, Nimane yemegu Jesu, Nimane yemegu Jesu, Siajarngu yemegu Jesu. Ya ingo banisungu ya ublay try kanran. Kublay sibun Jesu be mamelayay lang bani ha kini kasngi kini kano paisngi melakar khu kerdo yangi iway pa iway mela pendap pendiang yangi da kejingai ai kejumi ha kejing em jungi melakar khu kerdo ya ki yeng kisam ki jongi ki bangilawan manya kendu yami ha kini kasngi kabakar pang na kabanta jungi kaktin jungi kakren lengba usyakri jungi upaulus hagaba ukentu barabor yangi ba ngin ya dwai barabor bat kham tam ba ngin skam haga jingai Jesu be pen shlor yangi pen klan yangi pendap yangi daga jingai kenang bangin sirraham ha kaba ban mani yami ban yaro yami mat ban pendon buram yami milap yagini kintin kiba upaulos ulakan seloria kaken hun balang jong ki Filipi kalnong kabaning kong garikot kaba arpo nyaw aladu lai po ban pen slur barabor iway ya iway hublay sibun Jesu be lengba kaktin jumi kaba pen ken mau yangi bangidon kam barabor bani arab lem iway ya iway man pen priang man pen bena ya ka gospel hublay sibun Jesu be Sajisin Jesu be ni pai shami bani kerpat yami ba menang yai the sei ye gajing kerku ye gajing ai gajong ni halor jongi iway pai way ni ngai scam ba meladon rengkat badni nadu bastang jong gajing em jongi hadu kene ke klip mat ke ba menta
me betin lenti yang i me kedeu yang i ban me pen i yang i bangin lai ngin yat berobor ha ka lenti jong gajing sisa ni kwa jisu be namar kata man sngap ya ga sur ga jong mi man sngap ya ga ktin ga jong mi lengba ki syakri ga jong mi ngini ga por ni don ya kinong kren kiban sa kren ya ga ktin ga jong blai ha pedeng jong mi manang kampen skam susu ya ka e ga bamangi ngilangai ya ka e ga bamangi ngilayo pedang Tiswa bangni osngau ya kaktin ke jong ublay hagni ko por ngakerpat ya ka choir ma kan ai ngi sa kwe ke jing ruai nang ta ngin sayo osngau ya ka jing kren hagaktin pareng in English my Reverend Father Blessed Paul Rani in English and hagaktin kasi Misayos ngaw na ifrajoy politikal insa ayangi ya gajing karen menta ngisnga ngin ruai
si osngo ya kachingkren nai Reverend Father President Paul Ronnie ban sa ai ngi ha ka tin English I Father Bresson ide director jong ka faith formation jong ka rempei ki pai pa subha hada. A reading from the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 1 to 3. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years, to humble and test you, in order to know what was in your heart, whether or not you should keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Dear brothers and sisters in Christ, for 2 long years, COVID-19 has brought so many problems, sufferings, and difficulties in our country and in the world at large. Personally, we have experienced much pain, distress, hurt, and agony. Our families also were shattered, disturbed, worried, lost, and even dead. Above all, the terrible things that the pandemic has affected us so much was the inaccessible to the Holy Eucharist. So spiritually, we were left hungry. We remember the time in the wilderness when the Israelites were hungry. Moses reminded them that in those scarce and lean times, the Lord provided for them. Moses wants the people to remember that when their own resources had run out in the wilderness, it was the Lord who kept them going. On every word that comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3, Matthew 4:4. During a difficult time, we realize that only the Eucharist can truly bring our members of family together. Only the Eucharist that can bind up our wounds, repair our brokenness, and console our loss. It was so because we truly believe that the Eucharist is Jesus Christ himself. Therefore, the Eucharist is very important for us Christians. It is the source and summit of our Christian life, said the Second Vatican Council document Sacrosanctum Concilium. The Eucharist strengthens our life. Without Eucharist, without Christ, our life is empty. And without Christ, we can do nothing, and the family will collapse. Family is the central unit of our human society and of the Church, a symbol of and witness to the love
with which our Lord Jesus Christ loves his church. Therefore, the Eucharist binds our relationship between members of family as the union of the Holy Trinity. Today, right here, right now, with a grateful heart, dear faithful and dear friends, we come to take part in this annual Eucharistic procession to thank the Lord for after 2 long years, as we can take part once again in this procession to celebrate the Eucharist, to manifest our faith in the Eucharist, and to profess the sacrifice of Christ. Dear friends, in times of prosperity and peace, it is easy to forget that we do not live on bread alone. When there are so many opportunities to satisfy our physical appetites, we can easily lose touch with the deeper appetites of our life. In times when we have the resources to make great material progress, our spiritual progress can suffer. The book of Deuteronomy presents Moses as being aware of this danger and as wanting to warn the people about it. Jesus also was very aware of it. In commenting the seed that is choked by thorns in Matthew 13:7, Christ refers to how the lure of the wealth and the desire of other things can come in and choke the word. Both Moses and Jesus stress that in the midst of plenty, we need to remember that we do not live on physical bread alone. In such time, we need to attend to the deeper hungers and thirsts in our lives. Jesus presents himself as the one who can ultimately satisfy those deeper hungers and thirsts. He speaks of himself as the living bread that comes down from heaven. It is above all in the Eucharist that Jesus offers himself to us as food and drink for the satisfying of those deeper hungers and thirsts. In coming to the Eucharist, we are opening our hearts to the one who declares that he is the bread of life and who invites us to take and to eat. We must also be mindful that receiving Christ in the Eucharist is an important source of strength for families to live out a communion of love with each other. Families should come together to the table of the Lord as often as they can to receive the indispensable grace that comes to us in the Eucharist. When we allow Christ to live in us, we then able to bring him to others that by the way we live. Saint Mother Teresa once said, "Whatever you do for your family, for your children, for your husband, for your wife, you do for God. All we do, our prayers, our work, our suffering is for Jesus." So, if you want to bring happiness and peace to the whole world, go home and love your family. It is easy to love people who are far away, but it is not always easy to love those who are close to us. Bring love into your home, for this is where your love for one another must start, concluded Mother Teresa. My dear friends, this Eucharistic procession reminds each one of us the presence of Jesus in our lives. He is working with us every moment of our life, in our family, and he is working with us today. And this is the theme of the Synod on Synodality also. He knows our difficulties, our problems, and anxiety, our illnesses, and so on. Sometimes we do not see him, and we do not understand his presence. In fact, he is in our home,
Many times we see the caption in some of our homes which said, Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. Surely he is truly present here and now. He is truly present in the Blessed Sacrament. Jesus said, "Know that I am with you always until the end of the world." And that's what we are here to celebrate today. The same Jesus who ascended into heaven and now sits at the right hand of the Father is still with us. He is always with us. Therefore, if you face any problem, personally, in your family, in your community, let Jesus know. St. Peter in his first letter, chapter 5, verse 7 said, and encourage us to cast all anxiety on Jesus because he cares for us. St. Paul to the Colossians 3:13 said, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Jesus himself said, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. Matthew 18:20. Surely, in any difficulty, Jesus will wipe away every tears from our eyes. And death shall be no more, neither shall there be mourning, no crying, no pain anymore. For the former things have passed away. So, dear friends, take heart, because Jesus has overcome the world. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and it shall be, world without end. Amen. Let us silently pondering the words that we have listened. Meditate on it and interiorize in our life. Thank you, Lord, for your word spoken through your servant, Father President Paul Rani. Thank you for your word, made flesh and living within us. Henry Paul, khot ye choir, ban ye lam biang yang ya kijing ruai. Nakapot ingkrop nginship ya kanambo jingruai kaba ar khosan. Nakalinti bineng kanambo jingruai kaba ar spa ar pho. Nakapot ingkrop nginship ya kanambo jingruai kaba ar khosan. Nakapot dinti bineng nginship ya kanambo jingruai kaba ar spa ar pho. Jesus,
minta kumni ngesayo sngau ya kajingkren aga ketin kasi da Reverend Father Joy Political Parish Priest jong ka Maupat Parish I Father iladon sibun ki experience ha ki jaka kamai latrei ki jaka bapel ha ka jing kendu ka jong I kamtam haba idang long kum Parish Priest cha po Mausan Ram Elia kendu ka jing kendu ka ba Nila badong kajing tenju ya kajing ngai na ka benta kajing im jongi kungki Catholic ha ka ba ilayale persya ya ki bor jong kajing snew ya ki bor jong so ukrai menta kumni ngakhat ya I Father Joy bain ai hingi ya kajing kren Kajing pule na ka kitab jingpen pau kalinong kabar powei kadukod kabalai nila Yesu kasur bajam na kaket kabaperta kane kalong kaying song ne uble hapdeng gibriu un song sa lembaki badmaki kilong gipai jongu Kohimen ko para hautrai Jesus Christ Hadin arsnem ilayo biyang yakalan panpelong yak procession ba mindaga singi ya inoi dam ya ble traiken rat nagabanda kane ka chingerku bakraw uble jungi ulong ka jingit padukwa ban songsa badni kibriu Kanega jingyay procession jongi mentaga singi kapinkin mau yangi syapang kipay Israel kibalayay South Coast nem hari kinca banpoy syagari kanan kari baublehi ulakular haki haba kilayay hari kinca kilaralang badki yaga sinduk kajutang Ubli ulapan skem ya kejingan orang jono ringgat badki pait Israel daki khamla bafer kiba ulale hapdeng jongki kane kejingan orang jono ble kala ibor susu yaki baniyai hakalindi syakari balakula mindaga sungi kane kejing yai procession jongi Kapangkin mau yangi bangi barong ilong ki pilgrim hakane ka sla perthei ilawan nauble badngi lei phairu shauble iyai kum ki pai Israel shakari kabauji suhi ulakular bad katagari tade kabneng haka kitab kabaningong jongi CM Kalanong katkindai ngipule syapang uelija nongya tulipa uelija ula syaptieng yaka Jezebel kabakwa ban penduro yaka cingim jongo nakane kadau ula pet syagari kinca hangga wangel jong trai ula wandra ya uptu bat kaum Bad ulang hau Elija Toki bad tobam Fidang jingai shibun Kalinti banlik Uji sula Uji su blei jongi Ulatip Bamangi ni don kam ya kejimbam mensiem Haga jinyai pilgrim jongi Hakane ka perthe Kayukris bakuit kalonga jimbam mensiem kabaulai hani ban pengkdang ban banai borai soriangi haga jingyai pilgrim jongi nilongi pai Israel batumai badni yai hakalinti jonga jingim jongi ban poi shabne kaing jong ble hadian bau jisula pendap yakakam jimpanim Uji sulatip baudi ban lek pai shau ble upa handrei
umkwa baniyano yakisimran jungo ukwa bandon habning berhaga juga por baniyano lang badki hakane ka pertheru haga gospel uji sulang ngan omiyano kunsweti yafi atau tips scam bangan don ringgat badfi barabor hadu kabawai ka perthei kacingkular jong jisu kalawurlong haka Eucharist bakut ujisu ulayid yalaki jong kibaladon haka pertei ulayid yaki shadu bakut katikisam jong the Catholic Church ka number 6000 lais pakindai puar ongkumni kabayan penplay nagabanda ki babun banduk map ya kipop haka Eucharist bakuit ni Shem bakat katno uji sui dia ni kinong pop Mother Teresa bakuit kalawang kumne haba pipet ya kadim pana filatip katno uji sula yidia fi ahrajar senam minswa Hendai haba pipet ya ka Eucharist bakuit fitip katno uji sui dia fi minta haka gospel jong Yohanes kalonong haba Indriyo kadukod sanbowi uji suang ngalong upu bayim ubalawan hiar nabne lada uno bam ya une upu unim junong padupu banganai hawu ulong gadod chonga ya kabangai kelangba kapertekan dubim kajing pediang ya kamet perkasnam chong jisu kani alam yangi syaka jingim bam cekut hakabalain chongi kiladon bun kibriyo kibalayim tanda ka Eucharist bakuit ka Alexandrina di Costa Balakerku chonga Portugal kalayim tanda ka Eucharist bakuit hadu kadlaisnem ka Floripes chonga Brazil kalayim tanda Eucharist bakuit jin Indroposnem kinigir kuit kila saki bauji sud dasisha ulong upu jongga jingim kohiman kapara habangi pidia ya ke Eucharist bakuit hakadonod berkamen siem jongi ni pidia ngru ya kemet kamen siem berka jinglong blei jong ujisu bapura wan hakadonod kajongi ujisu umkuatang bandon hapdeng jongi hamre ukwaru bandon hakadonod kamen siem jongi iwei paiwe Haga gospel jong Yohanes kalenong gaba katsan kadukon kaba sao uji suang kunne to Yesa hana pengaruh ngan Yesa hafi katna dalade kamlaban saiso lemda ka Yesa haubing wine
kumchuru mafi fimlaman seiso limda fi yaisa hanga kayu keris kalong jinai bakrau bau play ulai hangi kibriyu ilong gi babit ban pidiang yu handai lemba ga jingi berkecingin senai jongo ilala haba ni pidiang yu jisu haka yu keris bakoi ujisu kwa baga jingim jongi kan kelalong kumba jingim jongo hi kumbau Paulus bakuyong kajingim bangayim menta kamlonga jonga ukris uim hanga hakane kapor kohiman gopara nilaban keli yelade nilanem banit kumba ujisu layit yangi nilanem banmap kumba ujisu lamap yangi nilanayang bam syakri yaki parabriyu kumba ujisu ulale ujisu wan hakadonit kajongi kenangba limba gajingim jongi ki marjan ki marpa ki bayim saudon jongi mallaka sini killa bansyam ya ujisu ula sashitam Balonga Eucharist nagabenta jongi habani pidiang ya ke Eucharist bakui ni pidiang ya ujisu bala penmong yela kamet nagabenta jongi ki nangpok kisindran kibala late saya maus kila itu ya ujisu haga jingridiaku ujisu hi ulapli ya kikmat jong gajingim mensiam jongki hakane gasingi ikarpan ya ujisu banpli ya kadonut kamensiam jongi kenangba nilaban syam ya haka Eucharist bakoi ujisu Christ ukrini yangi syaka jingi haka Eucharist bakoi takabawang towan syanga fibaro kibashitom wat kibakia jingkit badnga ngan penjatai yafi ini ro ya Yesus Kristus hublai sigun jisuwe sajisin melakran yangi pamepan kan mau yangi ba melakular bani sa badni serta haga jing enjungi daga ba me IT ladi naga benta jungi khamtam bang yo mat yo me man ko por haga Eucharist bakoi kunta nagar pat yang jaga choir ba kan ya lam yang yangi ya ke jingruai man ya lam yangi sha ke jingruai nakakot lingkrop ngin shim ya kanambo jingruai ke balai pausan nakalinti beneng ngin shim ya kanambo jingruai ke basis pa praponyo
Kerbangin ay ap, ya kejiwan poi jong Ujisu hagayu karis bakoi. Ini ay kepat, ini ay dwai. Ba kejing ay jong play, kanang ay pesay halor jongi. Kamtam hagi yengi sem jongi. Ha kay imlang besalang, ha kapertay barok away. Bagane kejing le rublay jongi. Kan kita ya gitu kimensim lesi ki bala pailendet nau blay jong jing isnai un kita ya ki da kajing ai ga jong u na ga benta jong ki ni pandu nau blay na ga benta kajing sup ha ga parthai baga parthai barok away Kandon na pedeng jong jing sup, pedeng jong jing kemen, kejing ya kejing ya ma kum sipara. Ni aiti hautrai jong Yesus Kristus, ya kabalong kamet bamayan jong Kristus. Panbangi ilong kedekot jong kamet bamayan jong Kristus. Mangindon kita kejing snow, mandwai lem na kebenta iway pa iway. Lagi don hajan, lagi don sajengai. Henry ngilong kum sipara, ngilong kum kawai kamet. Min pai berobor sa ublay, mau ublay unang tesay ya kajing kurku halor jungi. Ni aiti roh ublay naga benta ki hinmen ki para jungi. Kibadon dese kajing pang kajing sitom. Syaki jaka berper Hagni gopor Ngagarpat Yapi Mangin yang Manpriang yau jisu Ubadon hagayu kares bakoi Nagajing kemen Minyarwai yaro pendon buram yau blay Manpriang yau blay hagajing im jungi Manpriang yau jisu Hagiying risem jungi Ban priang yau jisu ha gajing mod jing perkhat jungi ngagar pat ya kwaya makan ya lambingi sa gajing ruai man ya ruai ya ro pendon buram yau jisu ha kayu kares bakoi Nakakonting grop ngin siyam ya kanambo jing ruai kaba prapo ar nakalintig neng ngin siyam ya kanambo jing ruai kaba ar spa laipo ar
Enyero pada pendan buram melakapor. Kaburam hauk pa barukun barumen sim bakun. Enyero ban pendan buram melakapor. Kaburam hauk pa barukun barumen sim bakun. Enyero ban pendan buram melakapor. Kaburam haukpa barukun badomen sim bakun. Ni ong berolang. Yero ayame ko Jisu. Ni sangu ayame ko Jisu. Ishania hame ko Jisu. Ingat kam hame ko Jisu. Ni ai tilot hame ko Jisu. Kublai shibon ko Jisu. Hagani kapor. Isok men bagi layaj bautrai. Ulakar ku yang ibaro. Bagi lapen benai kakar tengganam jong u. Mengatakan ni kapor. Ngitwai Jisu. Nyai tiu Jisu. Bagi panau Jisu. Ia kecing don kam cangi paro. Yesus ini, kulai sibo ni kani kasi ka bakamen. Hagaba melalum langi ki pacomi na jan pada cengai. Saudong gari kasi pada cangi paro. Ki babon ki wero ki bawan kaleng kaleng. Banyaro ban pendan buram katam krau jongmi. Ngilapen badai ke hima jongmi, ya ka jinglong sim jongmi, ya ka bor jongmi. Ko Jisu bi to kar khu yang i barolang. Kar khu ya baro ki belawan cibeta bentangasi. Na do kanaret, na do kun samla ki long palo kemi, na do kileng do kiruniam. Nado kirang baro kepada lang hani. Tukar ku yang iwe pa iwe. Kaburam haukpa baro kuon baro mensim bakuon. Ishania hame ku Jisu. Nyai telot hame ku Jisu. Tukar ku yang ku Jisu. Siong, isubahaban siong. Kutra Jisu weje, ngisngongu nakabentakan ni kasngi bakraw, bamela ay hangi, hakabagi lala ban pendon buram yame, hakyu karis bakoy. Ngisngongu nakabenta bamela rila sumaria baroki pai chong blay, ban poi siya kaniya ka prosesyon ba. Ngisngongu ro bamela pelay yangi, nakachimpang kachishitam. Bamela ayangi ya kecengkoi cengkia kamtam bagi loyalat biang ban mani bat pendon buram ya me ha kani kerukom ke bakarpang kucai Jisu beje to kerku kerdo ya unong syarai rang ba jong kecelani amba cungi Archbishop Victor Lengdo kerkui Father Vicar General Father Richard Majau kilengdo ki batrai hiyang bishop ki waipat kilengdo baro ki bedon lang kani ke Lempung Bat kumcuru ki sister ki berdar bat baro ki nautrai balang. Kerkui kilengdo ki belayarap ha kesakamen cipeniasuk mantakasngi. Kilengdo bat ki dikon ki belayarap ban penpej ya ki kominian. Ki berdar bat ki sister ki belayarap yangi bansam ya ke kominian. Ne Visitation Convent, Claret Billah, MSFS, Sabbatarian Brothers, Orient Theological College, Loreto Convent, Daughters of St. Paul, Shanti Bhawan, Anand Bhawan, Nimali Convent, Sabbatarian Sisters, Madana Convent, Clarice Franciscan Missionaries, Holy Child, Bethany Convent, Holy Cross Sisters, St. Mary's Convent, Osilium Convent, Belfont, St. Michael's Convent, and Sacred Heart Theological College. Kerku yang kekenhuan balang barit,
jong ke Cathedral Parish kibla sendrani kilang do ha ka bedai ba sakamen cikala ka bamud kerku ko do ya ka Archbishop's House Loreto Convent Kroto Chapel Celestian Training Center Social Service Center kibla ai ngi ka caka banbu ya ka communion bakhoy ngi doai ro kom bakarpang ya ki sister na Little Flower Convent kibla shimkhia ban pen khre ban pen itanat ya keduan pada kemas bakhoy tukar khuri ki sister ke St. Margaret's Convent kibla penriam itanat ya kali bakit ya ke Eucharist bakhoy kerkhuru ibarit ibla penbit penbiang ya ki kali kit sakramen Lord tukar khuru ya ke Cecilia Choir Serenity Choir ki Cathedral Band the Saviour Generate Band Don Bosco Band badi kena duan kibala penipu iping bad kumcuri kena riam le kibala penipu iping ya kani keciya procession kerku ya sister Loreto Convent kibala pen kre ya keci terwa big sister St. Mary's Convent kibala pen kre ya kini kena riam le cukur kui ki volunteers jong ki parishar kibala sya shitom ban yang berosi sengi ban penbait ya kecaya yang kali bad ban peniai bait ya kani ke lempung cileniam bad ya ke procession ya ki parish priest bad ki general secretary jong ka PPC jong ki parishar ki bala shimkhia ban penbai ki volunteers bad kumcure ki khon samla chuka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ki bala yarab haga kam volunteer kerku ganda di katekis ki khot ke PPC ki nongket kam jong baro lai teli ki block jong ka parish jungi Kaseng kentai sengrang ba baseng samla jong ka pare chungi ki bala trai shitam nakabanta ka chingbet chingbiang jong ka ni kasngi kutrai to kurku ya iba toniwar iba lit iba jo ki bat ki paralok baro ki bala penbit penbiang ya ka sound system bar ka generator kurku kong pariat nakabanta ka ni karensan ka beitenat iba mun nakabanta ka light iba sabio bar ki paralok kurku godo ya kesaskom ki print bagi electronic media ki belawan ban shimenta kamtame ban shim coverage ya kani program kurku godo i local MLA i Dr. Amprin Lengdo MDC iba Fantin Lakadong ki bedan berobor senda bat ki bakasyaningi kamtam ki bela penbiang ya ka kurku godo kendrat di gerang basnong badi barok kinong kit kam snong cakalai mukra ban malki ki balai snok tilang badngi Lord bless the Deputy Commissioner East Cassie Hills District for the permission to hold this Eucharistic procession today. Lord bless the Superintendent of Police Shillong City, the Superintendent of Police Traffic Shillong City, OC Layumkra Police Station, OC Traffic Layumkra for maintaining law and order and for making necessary arrangements for the smooth flow of the traffic. Lord bless the Executive Engineer PWD Shillong Central Division for the cleaning and beautification of the area, the MECL for the uninterrupted power supply, the CEO Shillong Municipal Board and team for rendering the support with cleaning up of various places. Lord bless all the religious institutions in our parish for their prayers and support, and especially for providing parking space, toilet facilities, and cleaning up of the place after the program. Lord bless the different Catholic communities, the Karo community, the Hindi-speaking community, English-speaking community, Boro community, different Naka tribes, the Miso community, and the Tripura community. Lord bless the sisters, the doctors, and the nurses of Nazareth Hospital for providing first aid and medical assistance. Kerkukutrai pada Bersen Paul, pada Joy, kibala ay ngi kamat puson, haktian pareng berketian kasih, hakani kecanmin. Kutrai Yesu beje, to kerkukurdo, ya baro kilengdo kiruniam berkipai cengblay, kamtam baro kibala treshitom, ban penbiang, ya kani ke procession ba, bari baro kibawan ban shimenta hakani ke procession ba, joga celaniam ba cengi.
na kumjuru kibawan na kecelaniam ba nong stoin bar kecelaniam jawai ai begin syai ngin klain ngin koi ngin khia ngin la balai phai biang si yang sesem ha ka basuk ka basain tori to sumar sukher ingi baro bar turku gado yang i baro iwai pe iwai syai begin lai phai na kane ka lempung ngi pane kane dau kris utrai jungi ngi kerpat ya ka choir ban ai ngi ka wei ka jingruai hadin kata ngin sayo ngau ya ka jingkren mat ka jingkerku na i archbishop jingruai ka balai pholai nakalinti beneng ngin shim ya ka number jingruai ka ba shispa khandai phonyo Mentakum ni ngin yo ngau ye ting siar den rupa nai archbishop ba in sneng in crow yangi iwei pai wei Kajing puli gospel bakhuj kat ku Matius yang ala ai ko bor baro habdeng bakhendau khelait amar kata sigijai bin reu baro penloi ki kisen ran chunga pen baptis ki kateng ukpa ukhon ban muslim bakhon toi kai ki ban rakhe ki kum chunga baro do tips kem bangan don kat bat pi barbor hadu ka bawai no ka parthe ka gospel bakhon jong try shong Pakistan be ai kublai seseni pibaro hagane ka sngi ka ba pilawan bara gawai ka dai sesengi rengkat bat kanong stoin jawai ru lawan simbenta de ka jingai de ka jiatli de ka jing snauret banyaro ban pendan borom yau try ujisu kular ngan rengkat bat pi barbor had ko bawai no ka partei udon bat ni haka yukaris bakhoi utrai udan bat ni udan sisa haka yukaris bakhoi
kawai ka jing don ba khrau tam jo ublei ban ni udan ha beneng udan ha perthai udan ha jakabara udan kerpang ha ka yukhares ba khoi nomor kata ka jing khrau jo ka yukhares ba khoi ka dei nomor kata ka jing khrau jo kres ukon rat jongi ka jing khrau jo kres kam chimla penong ya ublei badan tang ha beneng henrei ublei badan lembat ni barangkat bat ni udan lang ha ka yukhares ba khoi nakapor syakapor kerpang tungin penpau ye ka jing songu jongi yau jisu ubaladan rekat bat ni wai bor yang i berdakasi lek yalap long missionary pen bena ye khubor babha utrai sikejai penriu baro commission jonga ba jongpi utrai kwa bangin lek bandalap keleng la keleng haying asem shnong athau bat hagi baro kijaka prabangai bi le kani bangin lawan kenang matakasi ban pendan buram yo trai kayu khares bakhoi ngelayo ekabor kajikar khu jongu namar kata tung le ban penbana pade ya kaji mobha jongi ublai udan kat bani berbor ngila pelai jimat baro sisnam hakasnam juga jingsangu ya rock gratitude mentakasi ngila penkot ken tang bam dei ban kut jingsangu ke jingsangu ke ban ya baik baro sijim handai nusnam juga jingsangu ngelakut nak mentakasi iklos mentakasi tolong pat ke kisan ki basangu ya ublai sangu ai wei pat sangu ya ki mei pa men para ya kabalang ya kiling do kroniam bad ya baro ship ni kalat ngaru sangu ya pi baro badan hani matasi ba pilalawan da ka jing jai jai da ka jing ei blei da ka jing ei wei pan ngala dua ya pi ngala kar khu ka do ya pi ha ka jing yai prashan lang bat pi ublei ka jing suk badan mani un kar khu ka do yang i baro to salai suk lai san lai bhali miat wat kerki palan kumba pilawan jai mani mentaro lik pai jai poi sup poi sain de kecikmen ban sedang biang kecikim ke babha ban long ki missionary ban ala Jesu haman la kejaka ngakular kecing kerku ka do ya pi kecing ya pi kecing senran ya pi ublei un kerku ya pi baro mentakum ni sadwai ha ujisu dengan bata jong pi baro ko jisu bi shwa bi lai no nglapen pau ka jiksungu ka jiro ayame baro shisni ku try ku gar do ken ya kilin do changi baro badan hani melajit melakhot yaki gar khu yaki ku try peloi ki bakhot ki bakentang do ker khui ki runiam jangi baro brother ki sister bat khana seminari khana kon ben baro ai ki ka jing ei bakar pang jong mi do ker khui baro ki long pa ya ki long kmi ai ki ka jing ko jing khia ka jing kemen ka jing sok ko jisu do ker khu ker pang i kun samla shram kan thai badana preng bon ke jing e ka jing ya le ai ki ka jing chop ha ka jing khrekot ha ki kam ki jam ha ka jing im jong ki baman la kasngi ko jisu be ker khu ki papang bachtom kta ki pen ko ye ki bakin pendan buram ya me ko jisu to ker khu ki nong pop baro ki nup kala bomot ki dio pat ka jing sop ba ka jing kemen ko jisu to ker khu ka state me khlaya chuni yaki minister chungi baro MLA MDC bakin nong peniat baro bakin wanra yaka hok ka jisisha baka jingpha to ker khu ya baro ki volunteer betakasi ki blatreshitam ai ki ka jing e ka bakar pang ker khu ya ki atli ki ban betakasi ba blatem lapot sultanat
Kerku gerpang ya baru ke Paris. Badan dengan yang ais dari sesengi kemjerus shalong berakawai nongstein jawai. Kerku gerpang katedral apa kata alam jeng farabanan. Ai bakanang pu nang ping ban pendan borom yami. Jisu be kerku yang iwai pe wai sachisen ibaron kame kabod kecing kerku jomi. Kata yang iku try bagin ia yami ini wipat. Kerku sachisen ki beduk ki barali ki badan kam kabor kecing kerku bagar pang jomi. Hagadi kapor ni duai lang ni kecing duai kabau Jisu lai kai ban duai kabai yang barolang. Kok pa jongi ba beneng kalong ka bakhot ka kerteng jongmi kanwan kai ma jongmi kalong ka mon jongmi ha ka kendau ku ba beneng try ngi mata ka jingbam jongi balagas ngi batoma be kering kang jongi kumbangi rui ma be ke bales niu yangi wadalami chika jingpan shoy and right apply na ka bas niu amen ni duai lang na ka slak ka kot ka baret ki bom jutip ya mi menu bonro ki belakang tai no ya mi da ka banyau pen ya ki kum chong mi tois nei ya ki baro ko Jisu basbun tam do kring ki shagado do chong mi a try to long sim om tang ki rung ngai ki bom shim la karya no na mi menu re ki kun jadru ki blai no ya mi try body ki banan pai che ying pa yo ba ka jenjar ba ka tangan kinci tom bat kin kordet tolong sia mi kitaru ki balangar ka jing bakla lani ki blaklat no nami nama ki mi dei chimot padokot ki makin wan saga zakari ka jisisha ba saga ju ka jingeng krang mi long ka wei ka sam lang brot but wei no toai ko try ka balang chumi ye ka jing lai lot ba shisha baklam jenjar tuai ru ka jing suk barga jiya bej akiri baro tuai ba ka perthai baro ka wei ka sawa ka di ka wei ka tien ka jingya ro ka donot play la ka bangila yo ya ka jingem ka nam ka buram ki long haka junam la junam amen eni ro ban pendan buram malakapor kaburam hukpa bakuan baru mensim bakuan sim kecurwai nakwadit kaba prapunyau tongin dem nginyau mani kuaya kanyalam yangi yakan dingecurwai tongin dem nginyau mani
Donyin ya duai Ablay dakani kasakan men Bapala babalaya pedeng cungi Ya kajikan mau kajing syaci tom jong mi Doya rabing abdu rom ya kamet bakas nam jong mi Kenang baging yob barbor Ya kisah jong kajing seus pa Meu baim basen syar junam la junam Kaburam au pa barakwon baromen sim bakwon Sengawa penlai lenti bagi sakramen kaniyai nang tu sopok syaying manepa semua gitu gibadon hagi lenti hagi mau kendon semua penlai lenti bagi sakramen kan sayai syaying manepa nagarpan gitu gibadon halenti kerba ka sakramen ka banyai lenti semua kendria Kami serut. Nakakot ingkrop ngin siyam ya kanambo jing ruai kaba pra po pra. Nakalinti beneng ngin siyam ya kanambo jing ruai kaba san spa kat pra. Shine in, feel so
ajak jujur. Ramai ni ialah main ni. Rekam selingkuh. Terang kajing benar kendiat te kibahayim neki kipa jong I rain walang I mebari yaka thaba napo mandalating Yusika walang napo mandalating block 6 I jubina dingdo wa napo wakadat kibahayim asam na neki kipa chungki kin sobha bantuan shani shupo Calvary badru idang iwe ikna ibtan kibong patsyam I Pius Moyong na po Nongse Umsling Parish Melvin Pengrod Nong Traw na po Maury Parish
lada pidon hang no seba unwan hang ne po Calvary lada don